Peseina lava e le lololangi uma o au fuafuanga ma le tangata na e whaia. O le pese o lovi inga e tau atu lo ma tautia le tua le nei fwoi fiafi. Mātou te pese whatasi ma o mātou whape atu. E le lei oe le atua. Awa e ma tautia lava oe. O mātalasi lava lo o lofa mga luenga mamana ua e whaia mo le tangata. Whape nao na mātou ma ua fwoi le nei aso mātanga fia o whaupopoi nei aso lo mātou ola. Tau e lava ona mātou vi i atu ma mātou whape atu whaaftei te lele atua. Vi ia lo swafa e mamalu e pa ia e silsili. E le lei lava oe lo mātou atua. Awa e whaavavau lo alofa. Whaaftei mea oma lava le nei aso. Whaaftei lo whaamaoni, whaaftei i lo te tai mai o lo mātou ola. Mai lava fwoi le tai ao sa mātou tulai ma o atu fwoi ngā luenga i ama whiau e peo na masani ai. Sa mātou whio e lungo la wal tele, sa mātou i lea mea ma lea mea fuafuanga le tangata. Ai whaaftei le atua wa malu mai fwoi le pōng sa. Wa maua tu fwoi le nei aso, whaupopoi nei aso lo mātou ola, whaaftei le atua i lo le lei. Whaaftei lo whaamaoni ai mātou. Ia vi ia lava lo swafa e whaavavau. Mātou whaaftei atu ono Yesu o le whaoletanga. E whaia lava le whaoletanga ai na tu ina mai ai o lo lava alo pele to tasi. A mai lona soifua ina ia whaataulanga ina ma fua i mai ai le ola. Ma wai fua e mātou se whaamoe moe. Peo na mātou i nei, mātou pese ai mo mātou sapi ai lea manuia e peo na e tāpena masaunia maea. Le soifua o Yesu na watu e lunga o le sa tauro ina ia maua i mātou se whao le tanga. Mwhai e whono mātou maua le leinga ma oe le tama ina uanga sala le ulua i tangata. Whaafitai le tua, whaafitai ono le whao le tanga. Whaafitai ono lau ami o tonu. Ua tau ami o tonu ina ai mātou au ai le isa mātou ami o tonu, ai e fo isa mātou ami o tonu. E pispisia e peo le i o le mai. Ai whaafitai lau ami o tonu e mama. Ua e fola ina matu ina mai le tangata. Ua whaatuatua ina ua whaalongo ia ua fionga pa ia. Mwhape nao na talia ai matu ina atulo na soifua. Talia keriso Yesu e whaimali i mwhaola i lona soifua. Ma o lea lawa teimi ua taua mi o tonu ina ali tangata. I le na o lona whaatuatua ia Yesu. O lea na maliu moa mātou ngisala. Vi ia oere nei fwoi pō. Mātou sauni fwoi. Whalongolongo i la upu. Mātou wala watu whamole mole. Se mafutei nei mātou e lo nganga pa ia. Nganga pa ia. Whape nao na e te ia le nei pol kalame le nei pō. E te sosa le mai. E te whamautuina fwoi ma whamausali i la upu i loto mwhina ngā lo tangata o lea mātou whalongolongo i la upu. Whape nao na whamautuina ai ia ma mawai fwoi se whasili ngā malosi whale nganga ia i mātou uma lea whalongolongo ma mafuta le nei pō. Ia mai a fwoi le ngā ruenga le tangata. Tu mau pe ia to ene vi inga ai au mai le whaatau waa ia i mātou. Ai u fo i mea umo le nei pō le tua ia whapenao na ia le manuia i au tangata e ala i lau upu o lau whionga pa ia o le melisua malie e nau nau o te e o mātou loto whaile am whaamnianga mo i mātou le nei pō. E tusa malo lava whina ngalo pa ia. Ia vi ia oe le tua le te male aloma le nganga pa ia. Oso umalava e o le whaavavau. Ono Yesu te tālo tuai. Amene. Atalo vatfo le fiafi Samoa i lau whasausaunga e le swafa o Yesu le tātou li i whapilpele whatalo whatoi foi. I le paia o si o tātou tunu Samoa. Tātou mafuta fo le nei fiafi ia e peo na masani ai. Tātou Paul Klame masani ne o tutu o lau penga i le loto o la autua au na fo le nei poni fonti. Ia tātou tal no foi mo tu fatu le upo le tua. Ia e vi ia i le tua o maua le nei maafutanga maua fo le nei taimi lao o saunia le tua. Whaua o le tātou Paul Klame ia ma maua e fo i tātou whasilinga malosi whale nganga
Awa le tātou soifua au nei le tua e le nei fo e lalolangi tātou te ola tau mawhaiai vi ia le tua whatalofa tuai e au na pa ia le tua mautou fo le tua e so sto vini pa whai o mafuta mai ma lo le o staulanga e le vai a sa fo i utua na yatu ma lo le on sai ma lo le ngā lulue ono le alalofa i le tua whamanui e tele le tua yatu utou lau whai ngā luenga le nei fiafi Patalofa lolo sa mo tupu mai e mtamali i o le tunu o lo mwhai ona mafuta mai le fiafi na itina mtama matutua o lo whapena o na tapua i mai le aso ma le aso patalofa i ate utou le nei po le swafa i sul tato li faola e le whangaluina fo iniso o lo o fata o tolia i tono mo tangase ngase tono fo le pui pui ia o atu le file mo ma le whamafan whananga le tua i ate utou lotu te reina fo nei vai taimi o ia i whaingta o soi fuang nei ia whamanu atu le tua tu sol tātou maftanga. Ve fo le upu whai ma so sani mo oe le nei po leo le tātou whalongo iai. Ta lofa i le au whai ngā luenga le nei po nisi o ngā lue po whialawa simo e ngā lue le nei po. Ta lofa i atu oe e le swafa i su le tātou li i mo le tātou whaola. Ta lofa e le lo sa mo lo tape le nei lo langi so se tunu o lo mfai no o te nei o nanga pa ta lo fa ya tu to ele swafa manu malo yesul tatu li malo le sa ili malo au mau fo ia tunu e pe on ma tu fa fo ile nei tunu ya lo fa le tua tatu te vala lava ya tatu te fe lo i lava ele ngato pol kala me fa pe nei ya ta sanga molia e watu fatasi ai o tatu tangata nu sa moa ia tātou te talo e mise na ia tātou whainga malo ma te tai sa moa ia mana ia tunu ufo i olo tātou no nofo mau ma wai whamanu ia tu le tua ia te o tau e nei po le whangaloina nisi o asia si mai tono au kilani nei ma ua fo i lea manoa e mafutai ma inga mai ka le si e tusa maftanga mai se fo ni whale lave wata lofa ia te o tau e le nei po pe a whai o tau malanga mai e tunu ese ia ona oni tulanga o le soifuanga e pe ona iai. Ia e ngata fo lea whatalo whaptoa si tasi. Teimi momo le nei fitoa e whanongolongo mai e le nei Paul Kalame o le tutu o le upenga i le loto whatalo whapitoa ia to e le uso ma le tua whine ia Jesu Kiriso. Ia le tua. Ia e whatalo fo i le sunga ia sau o lo tulai mai le foe i le nei foe po whamanuia le tua ia to e sau ma le ainga vi ia le li. Ia, o le nei fiafi o le atatu ofo i le upo le tua. Ia anga leile tua e whamta le loto, ia i tatu oma, e tusa ma le nei tusi tatu te tala noa ai fo le nei vai tau o le soi fuanga le tatu Proklame, o lo tatu tala noa e le tusi al apostolo Paulo i le Kalesia Roma. Ia, se fo i lale, le taua ni mea o le amai e le tua nei fiafi, ni mea fau, ni mea fau e tātou te whalongo ma whao ngā, ia ma apalai lo tātou langa, o langa ma le soifuanga lo tātou i nei, alofa le tua whamanuia ia te oe tusa o lana upu. Ia, le o launga atu le whaifi au, o le lava e awao, ia, o le awao le tātou fionga pa ia le tua, le tele o po, lono winga, e taimi e whapenao na ia tonu fu e boring lau whalongo o na whapena lava me tau o whaiaonga, whamatala i lava na ieisa o whamatalanga na whaiatu se tasi fo ponisi fo si amato Kalesia nafi ili tāu o le menei o le whalongo i le o ino le upu nanga whamaile nau ta inga le sitama ia ese le maneia o le launga ai e pi fale mania pe a wow ya o fetu le e sita male ese lava me alofa ese lava fa nga ina le tua o me alofa e sa o le tamale a wato telefone tangata na pa wale me life ya lu de lotu falongo se na le launga fo le e motua ese ale le fo le presenting o lo pole tua po tu foi no lo pole tua ese ale fai la unga ia le nganga fa le ma mo ia male fai la unga e vai le la unga ma
ma ave le upo le tua, a ese foi. E le whaonga ino nei mea whaiaonga la. Lea e whate tau i eile, le pinki leo po le lima la ititi leo lima o lou ao i lima, tamai mai lima. Leanga e alana wha atusa i mataulia o le perfetta, o le apostolo, ia o le perfetta e tusi luma, o le whai evangelia, ia o le leo mamoe lo lima lo na lua langa, o le whai au e whailana whengainga o le mama, o lima tu mama e whailana whengainga ma le kālesia ma le tua, a o le tamai mai lima le, o le lima e whaatitau i le ao, po le whai aonga, o le ao lo ingo le tangata e whai ao. O le ela langa whai mai la isi tangata o le o le tuspaia. E ala na wha o ngā le lima le ame le whai aonga. Langa e vivili tu tonu o lo putalinga e wa pena ai ona ue te moe ai ala ma wha longo. Ia ma vane voi vane maina i me voi e poloka i lau wha longo i le upu o le tua. O le pinki la o le mena e whai, o le mea ngal whai aonga luing, i lis teimi. Ai tautu le moe ia na una ia tu le o le tamai mai lima o le whai aonga i tonu e te ala i lunga. Ma e ono sai mai. Le ai, e au ngai al mo le o le upu. Wai mala malama, o al tero tangata, o na malia o le whaalongolongo le launga. Ai matua i le mala malama e mo meo autu, mo meo aonga te tele, mo meo context, ma fuanga na leo na tusi le tustala, lea vai panoa, ma lea vai panoa, e mana umia la whai aonga, e whapea whau na mana umia o perfecta, pera whau na mana umia o whai evangelia, ape na foi toi ina, po apostolo, ta ua tele, ai ia le tua, o le tatu tala no le tusi o Roma, o le autu e pe o no ta ua le vaso tenei, ma le vaso o tua, o le upule o le ta ua mi o tonuina, va pese fatsinga, tu fatsinga o le tatu theme atoa, ua ta ua mi o tonuina i tatu i le na o le fatu tua, ina ua whaalongo i le tala le lei. So, we can't separate those three words. Justification, faith, and gospel. E o fatasi. Elem whaite te au o taua mi utonuina, eles fatu tua. Elem whaifonte e au taua mi utonuina, a eles tala le lei. Olono winga, eleise ele amai fua Yesu le tala le lei. Winga ele se winga ngā la iona e pe ola manatu fo le lo tātou e whapea e mawhai ao nau tātou whatu tua i se meo tupu po se meo e vāiai po se vāvenga po se ole me muni lava e le mawhai o na ole me te ole whatu tua i le loto o le tangata pe a le whalongo i le upu o le tua tā ua lale me ta ole le upu lea o le taua mi o tonuina tono le tusi a toa le a Roma, a Paulo i a Roma. O taua le upu na fina wai na leo na fina u le kalisia. Lo wingala, a whai o le taua mi o tonuina le upu taua le tātou te a central word or the theme, very important word il tusi a Roma le tātua onga. O lo na winga, o le taua fo leo le wha o le tanga le tusi le nei. Salvation. Aisea. O le taimi tonu wā lea o le tau a mi o tonuina o le tangata. Taimi o tau a mi o tonuina o le tangata. E lea tua, ina ua whātua tua. O le taimi tonu foi lea. Ua ia maua ai le wha o la tanga a Yesu Keriso. Na o tau e lea se senga o taimi e wha o ngā ile upule o le tau a mi o tonuina pe a apalai ile o langa o le tangata saola ile o langa angasala. E le ase se senga o le apalai o le upule tau a tonuina i a toe mau, ina ua ta whatutua. Ma le apalai o le upule ua e maua pe ua o maua le wha o le tanga a le atua. O le ata atua foi la le tusi a Roma pe ata atua vavai sisi foi pito. So if we turn the coin, aga ko le liu le si tu o le tupe po le siliva tatu te vai ei. O la foi ta tia mai ei le ata atoa o le tāua, o le ata o le wha o le tanga le tusi nei a Roma. O lo whata tia ai le mana o mia le tangata o le wha o le tanga. The need of salvation of mankind. Mana o mia e tangata
o le whaoletanga. Ona so o tuailea, ma le awala na whaia ai ia le whaoletanga. The method. The method po le awala, po le metotia na whaia e le atua e saunia ai le whaoletanga. Ia ma le mea mulimuli. Ia o le outcome po le mea ua o iai le tangata, or the result of salvation. Ko lua vaenga pe atatu whaangaina la le upu whaoletanga i le whaatawaina ma le whaautuina le tusi nei Roma. Ai ono le tatu te whaangaina le upu tau a miotonuina. Lengo le upu lea, o loha penao na laion fi nau ia tangata iuteia anga i tangata nu ese, ia tali mai fo nu ese ia, tono le kalisia i Roma. Au taua lale, taua o le tatou malamalama i le awivi, i le skeleton lena tatou talanoa i ti, o le sa tauro Yesu, o le ti, o le simple o le ti, ti, o lo iei fo i maupu e lima e amata uma lava i le ti. Ai vai e le ti, le te vai mai pe afo e silisila mai, o le fa pe atu, o lima fa pe uma a au Yesu i lungon sa tauro. O le leda ti. O le tangata la sa fano, tātou sa fano, lo lima anga vale le mino i atu. O lalo atu po tu atu o le lima anga vale. Sa iei uma tangata ua fano ona o le anga sala lulu e tangata. Taimi e tele mo le whao le tanga. Ai o le tufa peo a ao Yesu lungo le sa taru, tātou te loa ai. E peina apatu Yesu i le tangata na whano pena le loa, a mata mai lona aonga vale. Se ia o tua i lona ao tamatau. Ua ia tu ina atu le tangata i le atua. O le winga lau whamtalanga. Langa i whai mai ia le tusi a Roma lona matau pue lima lona whai upu mua. Wa taua mi o tonuina fo i tātou i le whātua tua. Ala ia ke riso Yesu. Ma ua le leia i tātou ma le atua. That we are reconciled with God. Le ringa sa le anga le tangata ma le atua. Ona o le anga sala. Ona ua pa ul tangata. Pifo linga wa apatu Yesu i le tangata i lona aonga vale. I lana tala le lei. Ma te rira le tātou ti mua i le ao Yesu. O le tala le lei. A patu Yesu ma matula na tala le lei na paua leo le mea e mawhaiona viso tai atu le atua i le tangata nga sala o le tala le lei. Fola le tala le lei i le lolangi le pong sa ina i whaalongo iei o e mao. E mua maa le tala le lei. E mo ina sau Yesu whai le whao le tanga ai ua uma na sau nia le upu tusia o le upu o le tala le lei i ake riso Yesu. Na maila le tala le lei. So the gospel was been presented for us so that we can hear. Mua le tala le ti mua. So mai e lo le tapulimo Yesu. O lo i le talitonu le ti lo na lua po le talitonu. Talitonu ma le whātuatua. Na te whalongo le upu na e talitonu le whātuatua e te whātino ai. Lo inga tala le lei. So mai e lo ngā tonu le awa. Le mai oe le atua. Le mai au ma oe le atua mai le whawhanonga. E aveanga i le taunu unga e tusa mā tātou ti e lima ian whai. Na mai le talitonu le o ngā tonu. Ma le whātuatua e te talia ai Yesu o le tilo na lua le nā. Ina ua e whalongo i le upu. A uma o lale le tilo na lua. Ona saulo le ti o ngā tonu. O le tau a mi o tonuina le nā. Tau a mi o tonuina. Le tangata o le ua fialu e whaile le lenga ma le tua. E manaumia lo ui i ti nei. Whaalongo le tala le lei. Talia le tala le lei. Talia le upu. Accepting alo le upu e tel tonu le upu. Wa e whātua la ia Yesu Keriso ina ua e whaalongo le tala le lei. Amen. Ta ua mi o tonu ina lo lai. E ala langa o ngā tu tonu le ta ua mi o tonu ina. Langa o i o lea e toe a matai le lima lea. Le lima tau matau e te oi i le tua. O le ringa, o le vaenga lo na lua. E a mata fo i le vaenga lo na lua. E a mata fo i la le ta ua mi o tonu ina.
le ti o ngā tutonu, ua e ta ua mio tonuina, ua e whao leina, ua e maua le whao le tanga le tua. Ia ke riso Yesu. Ele te e ta ua mio tonuina, walana e ta ua mio tonuina, ona ua e whatutua. Na alana e whatutua, ona ua e whalongo le tala le lei. Ta ua mio tonuina loa. Ona whai mai lola ia lea o Paulo, whai mai fo i lea tua i a tue maa. Ele ngata ina e lo ta ua mio tonuina. I te tau na wha au pēr lau savali. A e wha au la lau savali. E te tau atu i lesi ti lela a mata ina ua ta ua mio tonuina oe. O le ti lea o le a mata na e savali ai. O le sanctification le ufa Britania. Po o le tau pa iaina. O le ola pa ia. E le mwhainga o le pito le ao leo Yesu. Pe a e le ola i se o langa tau pa iaina, sanctification. Justification i, te lia i lo loto Yesu, le o ngā tutonu o le fatu o Yesu, i lona sa tauru. So atuai male, tau pa iaina. O na o atuai lolea i le mea muli muli. O le tau mamaluina. Me ka o le glorification leng tatu taua. Ti muli muli na o le tau mamaluina. O le tau mamaluina la au somto whawhine. O ina tonu a lea o te manau ina i e whaamana malama. A wao ina, ele mea te o le tau a mio tonuina, o le glory, glorification wina, o le glory. O ina ana i a tamu ma eva mua mua. Ele glory o le atua, o le presence po le mamalu o le atua. A whamaile roa mai tolu o lona vai upo e luas fulu ma le tolu. A wanga sala tangata umalama. Ua le o ai ele mamalu o le atua. Fall short of the glory of God. Le ringa wanga sala le tangata. Ua unai ese mai ai. Ua le o to iai ele mamalu o le atua. O le winga ngā o le upo anga sala hamatia le ringa fall short. O tutuli mai tātou ma atamu ma eva, tutu i whawha o le paradeiso. Whasa tātou ma le la au leola. Ai leo le peruafi. E ke rupi. Ai o lea la o mana o le whirangalo le tua. E toi au mai lewa le tangata leo pa u. Se ia toi mafuta maia i le mamalu lea. So we have to reinstate. E kaunga koe au mai le tangata. Koe au mai le leanga lea. O le whirangalo leo le tua ia mai. Toi o ale mele na i le tua maatamu i le amatanga. Amatatu le malo le tua. Si o lava i leo lai whawawau. A le teimi o le malo le tua. Ai le tupu le malo le tua. E sau mua le meta o le glorification. O le glorification. Lanuinga ua tau mamaluina oe mau. Ina ua taola i le ola le nei a toa na e ola ina ua e ta ua mio tonuina. Ai sa e ola ma o ola i se ola whapa iaina. E le mawhai ona maua le glorification lea. Wai a mata le glorification lea ngau tau vaso le te nei. E le teimi e maua ai le tino wha le langi. Glorified body. Teimi e fio mai e Yesu. Wha fosei o na li ua. Wha mai le Paulo mo mo Korinito su lima wha fosei o na li ua. It's like a blink of an eye. Pe le emo le mata le li ua o tātou tino. Awe ese o tātou tino ang salayan toi tu mai le o le a toi tu mai e le toi tu. Ai au mai le tino wha le langi. O nai a mata ai le glorification. Wa e loa ai. Wa maua lo taui. Wa e le tom whainto o se ang sala ia o e sa o le tino wha le langi. Lea wa mai e le tu. Ai wha o foilo wa nganga mai sauni i le malo o le a whete usanga. E se lale tau, ngā la e toi whiawe i tātou e le tua i lona mamalu. E le tuinga, e le tue o seang sala ia, e le tue mwhainto e whaaso so ine sa tani oe. E se maisi vaenga i la afilo ai tonu le malo, i anu whaana whanau manu, mai e le taimi o a me se tonu le fitau sanga o popoanga. O le a iai i la tau, a o tino e mwhai o na toi whaaso so ina, e sa tani,
Ia po le kalako muli pe uma le afete usanga o le malo o le millenniuma. E se la le tāua usum tua whawhine o le short lenga shoki i kako o ngā le mga o le tue au mai tātou ina i tue a vatu i tātou. Vai lai e le sa tauro le o le pingo le sa tauro le ato Yesu le ato sa tauro Yesu pe o le apa atu Yesu ilo na awanga vale to tau whaola mai oe a mua watu tala lei i awe ke fia moe so o loku ai whaalongo lei i upo tala lei ja o ngai ola ilo nganga mai lei na ia mtua e talia Yesu lo fatu tua tau a mio tonuina ia ona e savali lola fo e selmana ia le tatu mal mlamo le melea ele va pe te faula ina lo mo ki ngolo usau le langi ma mawalo le ai e ele ala te savali ai ele me there is an assignment that we have to do o le assignment na ele tasi se aso ele tasi se masinga ele tasi se tausanga pe afai as long as you live after you have been justified inga wa umanta wa miutunina oe e te savali ele ala le ele fengo fiele awala whainga tāwha mai isu e wā piapi. Ai wā tele fo i lesi ala e o i tangata e sao loto i leang sala. Ai wha tangata u fili e ulu ia Yesu, e ulu le whai tutoa, lena o watua upu e tolu ia te o il vaso lente nei. Ma te o e fitu o lono whai upu e suma le tolu. O le ulu atu, le whai tutoa, le taimi o lau wha o le tanga, taimi o le taua mi o tonuina. E le ngata e te ulu atu, a e ui atu. E te ui a Yesu, e te ulu le whai tutoa o Yesu le whai tutoa. Mai o anis fulu whai upo iwa maras fulu mai o au le whai tutoa o maa moe. Lea isesi e oso a isesi mea ngā o au le whai tutoa. Wha mai fulu o anis fulu ono, whai asu whawhai upo ono, wana o au le ala upo moni maleola. Ia e whai mai fhoi al Filipi e tolu o whai upo lus fulu, whai mai a. Awa o le langi o lo tātou no moni lea, o lo whaatali mai e Yesu mo i tātou. O le taunu unga le nā, glorification na fui whakari mai Yesu. O le awhalona lua la lea. Lea. A mata il tau a meo tonuina o Yesu, o le whai tutoa. E te ui le ala o Yesu foi, o le awala. Te ui ai o Yesu, pēr whai mai Yesu a o le ana. Ai o foi la le mea ki kingi ai, taunu i e mau taunu i ai. O Yesu foi. O Yesu fo le taununga. So, Jesus all over. Yesu, amaka mea Yesu, le vai unga. It's all Jesus. Ngā Yesua. E se la le tāua tele, fo lea o le tātou pawai, e o tī nā, o tī tāua tele, e le awivi lea, o le whasolonga o le sabalinga le tangata mai lona tau salaina si o i lona tau pa iaina. E se la le tau tele, ma le tatu tau le no foi atu vai momua no famnatu atu o mei o mauia o le tala le lei nai ai le Roma momua no foi po suma le ono, suma le fitu, mai te le ma le tala le lei awa o le tala le lei lea o le mana lea o le atua, upu ia Paulo. Fa mo le mana lea o le atua, le tala le lei lea o te le mai. Mo le mana lea o le atua, e faa o lei nai, pe o lai le tangata faa tua. Ai fai tau I upu na, nai manino le lei mai. Tala le lei lea, o le mana lea. So there is a power. There is a power within the gospel. O le ale power lea, o le power o le atua, e mawhai ai le tala le lei, o le upo le tua. O na suia, so se ko inga ngaka leanga. So se to inga tangata whamai e. Po le ale leanga, po le alo solo a kosa I elvoi pui pui, po le ale mata ngā o tātu o langa, no matter how bad we were, how bad we are, just come as you are. Mai Yesu, a whaio e whango I kalakolo lima leanga vale. Na ona e fia pipi I mai lo lima, pipi I mai lo tala lei, wha longo iai, na e o lai la e lea. Uli Yesu o mai, mea na e vai mo mo tau tinonga le tangata saola I le leanga, sau whatu tua talia Yesu, tau a mio tonuina na utau le vaso lente nei le winga le upu tau a mio tonuina.
justification, o lona winga, o le upunga, o se upu te le, o le upu le, o le ta'ua mi o tonuina. It's all about God and mankind. O le upu lea e whaatitau i lea tua e whaia le filifilinga ma le tangata anga sala. Lea ua filifili e lea tua lana ami o tonu. I le teimi e whaatua tua i a Yesu le tangata anga sala. Pau a lea o le tangata, lea le a sau lea tua i le aso o le aieta lia a Yesu ma whapea mai. Ma declare, proclaim, fola lea tua. Le winga lupta wa ami o tonu ina. Wa fola ina e lea tua. Le tu ina atu o lana ami o tonu. O le upu ngā justification na ele upu justice, ngā fu ele upu judge, o le tua o ia o le whaamasnonga, o ia o le whaamasino, o ia e pule la nā mi o tonu. Wana o ia na te whaia le whaiunga. Lenga o la ngā mi o tonu. Ele whapeo le mi o tonu le tua e pule e kako whai mai. E mwhainga o mō lea mi o kongu ia o ngā luenga. E mwhainga o whaia o mō lea mi o tonu. Pe au whaia lea mea. Le ai. Pe o manatu o Israel. Au peritome. Wa utau a mi o tonu. O maua. Mai le tua le ai. Le ai. No, you're wrong. You're wrong. Gentiles. Wa utau ia Jewish people. And all over the world. Righteous is mine. O lea mi o tonu. O lau lea. E pulea iau. Te longa la e whai maili tangata u whātua mai lo le e silfia le tua ua moni le sala moa ma le whātua le tangata le sa uni alu e tutongi la nang sala ua whano. Te longa e moni sa ulo le tua le aso le o lo whaalo tanga. Fola mai la nami o tonu. Ua ia tui na mai. So it means that God declare that he is bestowing his righteousness upon a sinful person. Waia tu ina mai lana lava mi utonu. E fai ma le tangata sa ola ia i lana mi utonu. Sa ola whafia mi utonu. A lewa mai la mi utonu le tu. Why? Because of Christ. Ono le men fai Yesu. Tato upo le tel tonu le whātua tua, le upo lona lua, tel tonu le whātua tua le sa tatu. Aisa, sa tatu tala no ai. Sa utaua tua whapeo le Romans fulu vai po suma le fitu vai mai a e tupu le whātua tua i le whaalongolongo le upo le tua. Walan whātua tua o na whaalongo le upo le tua. A fwoi ele Roma mua lona vai po suma le ono ele vaianga lona, vaianga mulmuli le vai po suma le ono. Le no whaitawina nei fo ele vaianga mua. Whamai, a wā o le mana lava lea o le atua, le tala le lei, e ola ai i lātou uma o e whātua tua. Whamailea, e mua li utaia, a tō male So, o lana, luinga, whātua ina ua whaalongo le upo le tua. Whātua loa, taua mi o tonuina loa. Aizea, whamaile, Roma lima, mua o le nei, o taua mi o tonuina i tātou, i le whātua i a Keriso Yesu. Ua le lei ai tātou ma le tua. Roma tolu o lonu whai upo e, lua sfuma leono, mai a, ma ua taua mi o tonuina e ia e le atua, le ua faa tua i a Yesu Keriso. O le atua e taua mi o tonuina, le ua faa tua. So, as I say, God himself will declare, will announce fola at the moment of your salvation. Mal vaenga lona lua lena o fetu le afa mai fo ile ami o tonu. Mai fo ile taua ami o tonu ina nga ile sipito. E amata fo ile taua ami o tonu ina. A leila mai o sisi mau ese mai ai. Mai tonu le tusi a Roma. Tatu va ile le tusi Efeso lona mtau pe lua, fai pe valu. Leiva. Mai awa le alofa tu noa wa faa o le inai o tou ile faa tua. Mai ele mai ati o tou fo ilea a o le mea na fo ina mai, fo ina fua mai ele atua. Na, le faa o le tanga, na maua ono le faa tua. Pa o lai tātou. Ian saulolo le upu muli, le upu lona faa o le
ta upa iaina. Mata upu e valu, tu mo ile nei mata upu le sanctification. Mai fe mua o le nei ua le ai se whaasala. There is no condemnation. Ile tangata i o ia keriso Yesu. A tatu tal no nei le theology po mta upsi sili o tusile la tatu amata nei. Il tusi rom. Tatu te loai. Na amata mai lava le tala o le tusi Roma. Ile me ta o le fafanonga. Le fafita uli. O le angsala. Wa whano le tangata. A le fa mai fa upu mo mwelo le mta upu e val. O le nei. Le ringo le tangata ua ia keriso. O sui. O le o te ola lai le olanga. Tuaima le olanga angsala. A le uola se olanga. Whaapa ieina. O le nei o le se whaasala. O le se whaasala ie o ia keriso Yesu. Whalongo le upu lea. Le upu savali. Le lau taua nei le savali le ala. Savali. Whamai o e le sava vali i le lale tino. Ai sava vali i lale nganga. O inga e ola i le nganga. Ola i se olanga ese. A fwel fai pu se fulu whamai a. A fai ua i to tonu i a te utou ke riso. Ua oti ai le tino. Ona o le angsala. Ai ua ola le nganga. Ona o le ami o tonu. A fwel fai pu suman fa a wao i lato uma. Ua taita ina i le nganga. O whanau i lato a le atua. Ai o tu foi la le mta upus fulu lua e o le mta upus suma le lima. Te tu sia Roma. Na uta ua le vasu momua. O le vaenga atoa le na. O le au ngani loa Paulo ina wa umana i e tala noa i mta upusi sili i mta upu i ana momua e sumal fa. A e sumal tolu. A mini sumal tasi. Ai o tu loa i le mta upus fulu lua nga i sumal le lima. Fa mai loa Paulo. Ola loa i leo langa mamale, ola, whapea lan tauna o tō ola. I taruai ona ua o tō whalongo i le upo le tua. Ma o onga o mta upu ia wa umana o tala noa tu ea te utau. Mai lava le mta upu mua e o sumaltasi. Mta upu sulua ngā sulima pa mai loa Paulo. This is how you're going to live. This is how you're going to apply in your life. Whapea lan tauna o tō ola. Olea, a mata le mta upu sulua pa mai Paulo. Fa mai ia lili wina fo i auto. Ile suia auto ma fo fau. Be transformed by the renewing of your mind. Ola i so langa fo. Watu lo tino le tau langa ola. E pa ia. E mali. Ile atua. Tau al mta upu suma lima. Mai Paulo. Fa peang kau ngoko ola. Lo inga ole. O lola tau pa iaina, o le mea le whaingofie. Me ngai le whaingofie leo lang ki o siano e whaingta. E whaingta. I le whapea ngā le. Whameo mōr whaoltanga o ngā ewa i le whaoltanga. Ma tu e fo i tu na unga mea masani o leo langa. No. You have to live it. Tauna e ola ai e tusa o mea iana e whalongo iai. Ma e tau tino ai i le tua. Le upu tau mamaluina. Glorification. Roma e tolu alon fai pelusu mal tolu lea na utaua. Fall short el tangata. Wang sala tangata uma ua leo o ile mamalu o le tua. Na sa ulfa sa moa e whengtao nga malam lama tatu sa moa ulfa sa moa na fai upu. Ona ulfa sa moa ina lava. Ai se mamawa ma le winga moni ulfa Britania. Fa mai wang sala tangata uma ua leo o ai i le vi inga. E mwhainga awe listanga ta whamai o lau vi inga e whai le atua, lau pese, ma lau pati, ma lau. Ai le o le vi inga le nā. O lau te utala i le glory whamai ua leo o ai i le vi inga mai le atua. O le mamalu mai le atua. Lea sai ai atamu ma ewa mo mua. The presence of God. O le mātanga o fia o le atua sa ma futa ili tangata ma le atua. Na foi la le ngau tau foi le vaso lente nei tau po valu foi po lusu maleiva mal torse folu fa mai Paulo la na atu le kalesia i Roma sole to lole lei o so te fina wa leva na to fia ele to God predestined those who he called o la to ia
vala awina, famai whaupunga, o e na tōwhia, ua vala awina, o e ua vala awina foi, o i la tōwia ua ta ua mio tonuina. O e ua ta ua mio tonuina foi, ua tau mamaluina. Na nai whao ngā mai nāle upu ole, ua wha manu iaina. E umalo le tau a mio tonuina, o la loi so langa mama, ta pena ai molea, mole wha manu iaina pole, glorification. Nanga le whapretania ngai whamai, the predestined are called, the called are justified, the justified are glorified. Wawaile, sa ole upu glorified, glorification. Ringa, ua tini i alana taunu unga, ile mamalu, lea sa shotai, sa le awai o ie le mamalu, sa iai mo mua le tangata, a o le lei, the time of innocent. Taimioli. A tato mai lo la le tino. Le lo tato, umato e wha nama le awiwi po le whatatia ato le, po le leo le manatu o paulo ma le winga malona nau na ia mara malama le leitangata Roma. E ngata foi leo tatou, ta ua tele le meo le finau po ie sao le lotu a ie a fo e Hamiltonu a ie le Hamiltonu o whawewhea nga haru leo le whawawau tele o debates tele o arguments tele o meo lo whapena fo na me visi ai le ngata foi o isi lotu I whafo atu o le circle o Christian. Ai whapenga foi kongo o lotu Christian. Tu e visi a finau. Hei le te tauna finau. Ia lau Christiano. Ai sea, I te tauna o tātu tomu whai ina ia. Se fiso soani lesi ai sea. E whaingofia le mele shotai ka kou. Whaingofia le mele hau ke shotai o lea. Nga le limati, pau ale le mele le shoki ka kou la. Limati. O la, tangata mtatu mala maiti e lima. Male mea o lea, toi tau a miu tunuina, tatu maua le mamalum, toi mafuta e mai Yesu lo na malo, a mai se o le tua le tamae, toi maua le lenga. Ale limati, o lea, tala le lei, tala tonu mfatu tua, tau a miu tunuina, tau pa iaina, male tau mamaluina, e whai uiai, ia lausa walinga. Tatu wawaila le tino, len tatu tala noa, tatu te fia tala noa wa le tino, o inana i le oa. A mata mai a le Roma mta mo mua fai po suma le valu, e o atu i le Roma sfutasi fai upo e tol suma le ono. O inganga i le body. Anyway, e leo le body a tole na, wa fa uma le body mai le mta upo sululua, e o le mta upo se fulu lima, fai po suma le tolu, ka uma ilo ngā le pori. A wala na ufai atu, ile mta upu sultasi fai po tolu suma le ono. Langa i ngai whangata ile, vaenga mua o le tino, po le pori. Lua vaenga ile tino le. Ya whalongo mai oi whapea, lale mea le tino, lale mea le whai au, po lale tino. E ma telefoni tatala noa i vaenga tolu o le tusi a Roma. Tai pea le whainga o lau tusi. Pe uma le episto po le epistolo le ale apostolo Paulo tolu vaenga o le amatanga o le tino o le whaiunga introduction, body and conclusion uma lontus le lai tatu le pu ale ia le introduction nga fufitu whaiupu a le tino la le la o whai atu ia o le ngauta ua e whase lau valu se fulu ma le tolu ia whaiupu o le tino a ngā se fulu fitu whaiupu o le amatanga upu amata po le whataro wha le apostolo. O ngā tatu te loai. O le oala le tonu I. O le oala le tonu esa. O le conclusion fo ia. Ngā le fase fulu ma le fitu whai upu o le wha umaina po le wha mai aina. Mai le se vaenga o le mta upu sulima a ngā ili whai unga o le mta upu sulima le ono uma le tusi a Roma. Roinga. O le oa ato le tonu I. E vae lua la le oa le I vaenga e lua. Whai upu sfur mal valu o le mta upu mua a mata mai ai. I al vaenga momo se I o lava il whai upu muli o le mta upu sumal tasi.
Vaenga la le whata ua le meta o le taua Milton Wina I tātou le whatua tua. Ina ua whaalongo I le tala le lei. O la vaenga I e lua. Ia, na o taua tua. Vaenga mo mua tala noa Paulo I theology po mtau Sicily. Vaenga lua. Te tau ona olai o le toa inga o langa te tau ona uto olai e tusa ma theology po o mata upu whale atua I ua uma ona o tala noa atuai I a te utau. O le vaenga mo muala e wha vaenga o lo vai ai. Ia awane no numi mai awanga I se confuse I le mea. O le tata noa na le vaenga mo mua. E tatia le vaenga lo na lua. How to live. Si umata noa ai ngā le vaenga mo mua le la tatal noa o le body o le tino. O le vaenga mo mua la, e wha ia vaenga e vai ai. Ai amata uma foi ia na ia upu ina whai. I le letter F po le wha. Amata uma le wha. Upu mo mua. O le upu leo le wha fita auli. The problem of mankind. Upu lona lua. O le fofo, o le F, po le fa, o le fofo. Ringa o le fa momo, fa fita auli. Fa lona lua, o le fofo. O le fa lona tolu, o le fa sa o lo tuina. Ina ua maua le tangata le fofo. O ringa fa tawa le upu, fa sa o lo tuina, fa sa o lo tonga. E mauai, the outcome, or the results, of the remedy po le fufolea na whaia le atua. That outcome, le alala tāptal noa I vaenglun tolu I mea e wha. Isi foi me wha. E wha sa o loto mai e le atua. I le tangata. A le mea le alona wha o upu I e tāptal noa I vaenga lea. Le wha alona wha. A le upu e ta ole. Wha manuianga mo tangata uma. Tangata iuteia. Tangata nu ese. Ai whai ufo I ele atua, o ia Paulo ia na upu. Wa tu whaatasi e Paulo tangata uma e maua, uma e o tau le wha manuianga lea, mai le atua, ele whapito le atua, e ni tangata iuteia, pe whapito ni tangata nu ese, pe whapito ni tangata ele leini ngā ruenga I whai. Tangata uma, o le a maua, wha manuianga, mai le atua. Whala ia whaia la tātou tara noai, o le wha mua. O le whawhita auli. O le visiri, o le whawhita auli. What is the problem? Al whawhita auli. O le whai mai neta no mai la apostolo Paulo I. Mai le whai upu e se fulu ma le valu. E o lava e le mata whai po suma le valu o le mata upu mua. E o le mata upu tolu. Whai po e lusa fulu. Tala noa mai ia Paulo I whawhita auli lea. O le whawhita auli, o le angasala. So the problem of mankind is sin. O le whawhita auli na. A o le mea lea la I ona mtua sevia pe matautia ia leonga onga. O le whawhita auli lea. Leanga o leo ta ua e Paulo tono o le vaenga lea. Ua tausalaina e le atua, tangata umalava ona o le angasala. Everybody. God contempt everybody. Ne ai masisi lava e sao mai i le tausalaina. Winga angasala tangata uma. O le winga la upu tausalaina o sauni tangata uma. E oe, te tongi la tonga sa le leoti, me ka o leoti o le anganga, le aise awa no o le anganga. E ma te uliela, o le taimi le nā, o le tau salaina, ai le pai mai le tangata i le lima anga vale o Yesu, taimi ngā ngai, le lalolangi ta, taimi ngā ngai, ka koke fiei le lalolangi, ma fai lalolangi, ia le taimi e, malwala awa tua i le tala le leilea, ia ma, pi kai kasima ia le au lava vale ma kako uma wa saka ku ia uma o
everybody. O te whawhika auri ngā le mea. E anga sala tanga te uma. Ai vai la e Paulo ia na upu. I vai ngai tolu. Mo mua lo i tala no sao tuai tangata nu ese. Firstly, he addressed the Gentiles. Mo mua tala no atu nu ese a ua na uma lo nu ese. Tala no atu lo Paulo i tangata Iuteia. Na uma lo Iuteia. Tanga lo Paulo tu whaatasi lo la uli ia matangata uma. Wha mai lo Paulo. Tangata uma lo langi. E la vea i le whawhita auri lea. O le tala noa la le apostolo Paulo i tangata nu ese. Whea tu mua Paulo i nu ese. O le mea lea e la iono tau mana o mia se wha o la tanga. Pe a leo tau mana o mia le wha o la tanga Jesu ke riso. Ona o a o tau a mionga nei. A vaila iei nā lea lau tanga o tau mwhai tau atu se vaenga. A mata mai le whai upu. O nu ese la. Lai tala noa Paulo i nu ese mai le whai upu suman valu e o atu i le mata upu e lua. Alon fai po suma leono. Amata mai le fai po suma valu mta momua. E o le tau po lua. Le fai po suma leono. Fa pitoa i na tala noa atu Paulo i nu ese. Tatia au tau iu teia se uma ngau whaasanga kule i au tau. Se uma ngau whaatule i au tau. I ngau kaolole ku whakasi o kou. A mai marasa lima sasa whakasi o kou. Alvisili. Ai felta jo fsil ai lipe asi foi tau langa ngai lu punga a mata mai o le to sa o le tua to sa o le tua roma lono mata upu mo mua a lono fai upu sfulu mal valu tapea wa faalia mai fo ile to sa o le tua mai le langi ile amio faale matau ma le amio leanga umalava tangata o e ta ofi ile upumoni ma le amio le tonu. Awa mea le atua e mawhai o nei loa ua whaalia mai i a te ila tau. Awa ua whaalia mai e le atua i a te ila tau. Nai tala no mai le atua i anu fofuanga. Whaali mai ei o ia i tangata nu ese. Pai upo lusefulu. Awa o ana mea e le eva ia talu o na whaia o le lalulangi. Eva aia lava ia i le mafau i mea na whaia. O lona mana lava lea e whaavavau ma lona atua. O lea foi o le mautali ai i la tau. A wā foi na i loa i la tau le atua. O i la tau o tau ianu ese. A ua le vivi ma whaafitai atu i ateia. I atusa i le atua. Ai peitai. Whaavale le ina i la tau i lo la tau tau masal salonga. Whaapaulungia foi i la tau loto valea. Valea. Wa valea i la tau a whaafia popoto i la tau. Wa la tau fisuia i foi le mamalu o le atua soifua. Pe alava ma le whaatangata o le tino o le tangata i wale. Ma manu velelei, ma manu waifa, ma mea fetolofi. O le foi na tu ina atua i la tau e le atua i le amio leanga. E le tu ina nau o la tau loto la tau te fe wha leanga, wha leanga na i ai o la tau lava tino. O i la tau ia o e ua fesuia i le upu moni i le atua ma le upu pepelo wa la tau ma te tau foi. Au auna i mea na whaia. A ua tu ua o ia nana whaia. O ia o levi ia e whaavavau. Amene. Lua sumaleono o le mea lea na tu ina atua i la tau e le atua i mana o e maasia siai a wa o la tau whawhine foi. O la tau fesuia i le tu te tau ma tu e le te tau. E whaapea foi tane. Ua tu ua i la tau le tu e te tau i whawhine ina ua mūlo la tau whe mana o ai. O tane ua whiwhaia i la tau i mea e maasia siai. Ua tau ia fo i la tau i o la tau lava tino e tusa ma lo la tau se se. Kori o ngā mea uma, kalangoa mai le tua, tala noa Paulo, e mea wha Sotoma ma Komoro. Tane ma le tane, teine ma le teine. Mea na o lea na tupu, na iloa e Paulo ia taimi o Roma ma taimi o ia, lea lava e o mai nei le whawhita auna le ote lea Paulo i le whai mai o latu loa le tua, pia o Samoa, o latu loa le tua, oka o tele le ifo i tupua.
So mai wa fesu ia ile mamalu le tua wa ifo ila to me le ai ola. Fesu ia ele tangata mea na faia ele tua. Wa tuu le na faia le fuafanga. A wa ifo ta poa i tangata nu ese i mea na faia ele tua. Mai wala tu le loto foi ta ofi ile mata upu ile tua. O lea wa tu ina tua ila tua ile tua ile loto leanga la tu te faia i mea ile tusa. O lo tutumu ila tu le amio leanga umalava o le faita anga. O le amio la vale. O le manu o le loto leanga. O lo tumu sai ile mataua. O le fasio tangata o le misa. O le olenga mo le fata utala. Tua upua ila tau o e faitala leanga. O e ino ile tua. O e faasia o e faasawa. O e faafia sili. O e fia faitonga fiti i mea leanga. O e le ana i mātua. O e vale lea. O e tu mawaenga. O e le loto a inga. O e le faa mole moleina. Ma e faa lea lofa. O i la touia. O i loa le tonu mai le tua. E te tauai o naoti. O e faya mea faa pe nā. E le ngata o na lato faya o ia mea. Ai fia lava i la tou. I e ua faya. Kau kia. Tangata nu ese. Alo ese li. Le fai upu sfumal walu. Ai se awa to asa ai te lele atua. Inu ese. E mea nai tawa mai le fai upu sfumal walu na. Na mi e faa maa lama i nei manino. O le mea momua. Wala tu i loa le mea moni. E winga i le atua. Ai wala tu tau fia ina male ami o tonu. Ta awe yo le whaupunga lea wae. A watu ale whaitau o lista ngata, ale whaitau ia, ai le o maana malama e pole ale winga o lea mea. Amene. Whamai, ua whaalia mai fo ile to sao le tua mai le langi. Ile amio whaale matau. Ma le amio leanga. Umalawa atangata. O e ta ofi ile upu moni. O le winga la le upu le ta ofi. Le upu le ta ofi. E leo le ta ofi fo ile le ta ofi lo loto se mele lei. A o le winga, o le ufu Britania, o le suppress, o le winga, ua teu fatasi, po ua au mai fatasi, ma tuu fatasi to tonu o le tangata. Ia mea ia lua. O le memo mua, o le upu ua la tau whalongo iai. Ia, na, kusa o le teu, tusa o tu. A le whawhita auri le tupui. Ua tuu i to tonu le upu moni. A ua suppress po ua o omi lalo ele a mio le tonu. Le winga la. Whamai o e ta ofi i le upu moni. Ma le a mio o le tonu. Le winga o ta, le whamai polo o tonu ese, whawhita auri le au tau. Wa leva o no tau loa e iai le atua. Tu sa pele, tu tusa le tau wa ia, ma iuteia i le atua, o le nuu o le atua, a o tau. E le se si, you have no excuse. Wa o tau loa le matau tia o le atua. E ala iana fuafuanga. E moli mau na ngā luenga, e moli mau mea na whaia e le atua. Wa o tau loa ma o tau maalam lama, o le whaalinga po le revelation na mai le atua, o le upu. Te tala lei o le upu. E le ngata o le upu le revelation, a o Yesu lava ia, o ia o le whaalinga na mai sa o mai lava e le atua mai langi. Ngai mata mai le whai upu suman wa. Wa whaalia mai fo ile to sa o le atua mai le langi. So it's a revelation from heaven. O le sila ma le wa ai po le mauti noa, le sila manino le atua ile mea ua ola ile tangata. Ua ia te ia le upumoni. Ua ia te ia ke riso Yesu o le upumoni. Ua ia te ia fo ile tala le lei. Ai o siono whala walawi, usom tua whawhini. Wa watu le tala le lei. O na tanumia lea. The gospel has been suppressed by the unrighteousness of mankind. By iniquity. O omi lalo. O nga ku whakasia ia lei to tonu
o le mafutanga ia po le loto fo i le tangata. Wa le au ngā, wa le aise, wa le ngā ioi po wa le active le upu moni to tonu o le tangata isa o la ua o mia whaatasi ai ma le a mio le tonu. Le alaya leo na mafua mea e lua la mea. Wa leo na sauli to o saa o le tua mai le langi. Wa ilo le mea moni ai na wa ilo le mea moni ai tanu i lalo ona o lae o la whaatasi a ma le a mio leanga. Ma le a mio le tonu. Ma le melo na lua. Wa to saa le tua. Ona wala tu ilo lava le tua. A wala tu wifo i tupua. O le meo le ifo i tupua o le mea siliona. Ino ma to saa le tua. A le no whaita wina. Le ifo i tupua o tangata nu ese. E le temi li liu i paulo i uteia. A le tala noa mai a tātou nu ese. Tātou nu ese, Gentiles. Tau tala Paulo, tau tala sao toa Paulo, au tau nu ese, wau tau nā tia le mea moni. O whaadia mai ele toa sa i a te utau. Ma wale ai ama se tau si seo ina ua au tau tau fia suppression. Le mea moni, the truth, e winga i le tua. Ma fai whaatasi ai, ma le a mio leanga. Masalo se me whaingo fia pia, fisi whaate singa pia. Walewa na fia la e lunga ma fia tupua ele upo le tua mai tonu o tangata nu ese. A wale ma whao na tupua e. Leanga o lai tau fia ma lave la vea i le amio leanga. Le alezo se senga ma le whate oto volele Yesu le upu. Le upu o le fatu na pa u ele po ele ale vau fefe. I ele fo i e whana wha i whate oto Yesu. Ele papa, ele ia o le vau tui, ia ma le. O le saito, fatu saito na pa ui le tutonu le vau tui. Wa levo na fia, a luifo i lunga le upu, fia tupu. A la elua e ala upu, a la lava e suppress i lalo, la o omi lalo, manana i lalo e vau fefe. E fe me pa mai Yesu, me pupu i ai ma, losi i ai le loto o le tangata, ua pa u le upu tutonu o lona loto, e ilo le moni, ma le whamaoni, ma le leo le upo le tua. Au le mwhaina hola, o le mwhaina tupu. Aisa, ia la whawhenga kupu o la vai kau whamalia le tuina nau o le tangata. Na le mwhai. E se la le taua. Nai, whaipo lus fulu, e nai whamai e paulu. Well, le sto sio, you have no excuse. Le sto sio. A le whailo, mai le to sa ia te utou. Wa ina wa utou loa le leile atua. Ai utou le vivi. Whai upo lusu malta se o lusu malta utou loa le atua. Ai utou le vivi ma whawhitai le atua. O le na maia le manuia ia te utou. Utou le vivi ma whawhitai a ua utou whamawalulunga. Ma whaavale le aina o utou manatu. Whaapongi sa ina ele loto maa. Ma ua utou whesui ai le mamalu o le atua i tupua e le ini ola. Pepo lusu malwhai o le tau suma le lua. O le mela o tupu. Wha mailo le atua. Ia tu ulo o tau e whailtou leanga. Matua i ki wailo le atua. A ua tu o tulo e le atua. E matua i o lavanu e se whaile leanga. Le aise to e fiso soani o le atua. Whaile tu ina nau. Aisa, ona ua o la tu te eina lona mana male mea moni e winga i a te ia. Mo o lava ina mtua masua le anga sala anu ese. Ma ua avea ma mea ua anga sala atu ai fo i maisi tangata e associate ai. Pe fatasi atu iai. Pe ono feita wina. O le unga la le tau salaina e le atua onu ese. Ono la tu tau fia o le mea moni e winga ia teia. O la tu atu ina atu lava le atua i le si fo i to inga leanga. O la to inga leanga. O la i se o langa wha pau ma whainga a inga o le vā wha le ulunga lii e le lea. Me ka o le sexual perversion.
wa tu wale tu e faile ya mang salon me nga le wo o ye lo lang tu atu mai ale tu e faile sa o tonga lo lang pasi ai ngai mau mea ele mani mea matanga wo ye le lo lang abito ale tu tala Paulo i lalo le fai upu la se fulu los fuma le ono luos fuma le fitu e me fa pe foi o tu tane wo tu ua i la tu le tu e te tau mai te tau ma fa fine na ua muro la tu fe mana o tane ua fe faiai i la tu se va i lupuna fe faiai to e perversion to e sexual perversion ala ko tane malisi tane mea matanga e le o se fina ngalo leo le tua teine male teine matanga al mela le tupu ina ua a mai le tala le leia le tua mai le upu ai nofo le tangata e ngofo sa mo matanu lalo e wa sa mo tanu e ona langa o manga i ala mi o langa fe fakasia mela le te va e tu lo langi le temile e misia le tatou community samo le ase se sengo asoia ma le mele wo ia le o tu mai ale tua faile faitalia o le tangata aisa te lolo to sao le tua the wrath of God e ile taimi e sawa ile to sa monia o le tua there will be a time that the wrath of God will actually come upon mankind e saule to sao le tua e taui i a tātou a mioleanga. E whamasino ina fo i tātou e tusol tala lei e tonu i se tasi o whai upu tātou i tau te ai next week, am tau po e 5 nei ai. E whamasino ina i tātou e tusa o le tala le lei. We will be judged accordingly to the gospel. E tusa o le tala le lei. Lea walau vivilu i a tātou. Tala leile ai e leo fai taua, tala leile a ngale a saa te tango iai. Tala leile ai pefua e lunga o lau fatama, teu ai e leise se fai taua. O i ngale ai watu ai se whamalosi. Le upu lea, le tala le leile a, le wha mai, wa mai le tala le lei, wa mai le upu, wa mai le mea moni. But it has been suppressed for so long by iniquity. A ua matala lei a ua mai fatasi a ua tu fatasi ma ua tau mia ilalo ile a mio leanga o le langi. And the world is going worse. Ke lo le langi a vai ai e fa solo inga leanga e fa solo inga makua leanga lava le mele e lo langi e o foi le kausanga maris kausanga ese foi le makau ki o me leanga ka ko ki vai el ngilo langi talo fai ngai tatu whanau. Oina alu ia se langona alofa ma se langona foi lea lofa muti vale ina e tatu whanau. Kas ka ko unga ku pulanga ia le fa solo atu ada tu matutua. Ale umbiole dia ipel nilo langi mal nisu fuang. Ona ia tatu grandchildren ta tatu whanau laiti. Fai mai nilo langi wa mata ona tala lima mu sa le leanga. And they will face the reality of this world. So e alta ua ole wa aina ia tatu whanau laiti. Ia ngata foi leo tatu whanau. Wa aia tatu whanau. Grandchildren. Ia whapenaona. So soni e mwhai loa i ai ma na i ai le whinangalo le tua. Wa atatu le whasa o so ota mai tima so soni e te mingi. O le mere o i ai. O le mere o i ai. E aluta mai titi su e le stama. E aluta titi su e le state. Ai sea. Le anga o le mea lama le awa. Mana ua i ele upu ma le tala le lo fale. Angai suppress, angai whangalo ngalo. Ngai lolomi lalo e le amio le manuia nai fai. Ai a tutu mai le titi lunga le upo le tua.
whahola mai, whatupu mai. Oka e se le mana ia, e se le mātango fie. Ai waila ia i le mata upu e lua lona whai upu sumar fitu e o tu lava le mata upu tolu e lona whai upu e walu. O i nāna e tala noa ai i a Paulo i ai utaia. Ta tia lonu ese, o mga oke, o mga songa whaivu. Ki ngā loko laungu ese. Mai lo Paulo, ia walawa ngā ma ingi o kou, ai so whaaliwa i le auli i e fi ngau me la tu la fono. Ta upu le lua lona whai upu e sumar fitu. Ia o nālae e a fo i e tala noa i le apostolo Paulo e tau lava e le mata upu e tolu alona foi upu e walu. Tala noa i Paulo i tangata i uteia. Palangu foi upu e lau foi tauina. Mai whauta wa ingoa oe o le uteia. Olo e wha lango fo i le tula fono ma e mita i le atua. Wa e loa fo i lona finangalo. Ua masiro fo i a oe mea winga SS, winga wa e loa uma mea uma. Ina ua o ina o il tula fono. Olo e taofi fo i o oe ole tai o tawaso. Ole malama i e o il poliuli. Ole au i e valea. Sawa ya. Oka. Ua. Fia tala le tato leina. Ai tawange fo i tau. E o lava le mata upu tolu. Lono fai upu e walu. Palong foi lele mta upu tolu la foi tau tuana i upu. O le nei, sea ea se mea e sili ei o e utaia, le utaia. Pea o ngā ini ale peritome. E tele lava i mea uma, ai mua le nei, ona ua tu uina atu i ate ila atou, o a fio ngā le atua. Mea ngā le whama o lunga i tanga te utaia. That's why they were looking down to the Gentiles. They were demeaning the Gentiles. They thought that they were lower class. Langa i listoa ia i mea le tua ngā mātou e tu la fono mātou tangata o le tua. Mātou i le mātou maru. Mātou i mea uma. E iwa ea privilege ngai, msapta tau i vai aso lea. E iwa mo meo privilege po awa noa maululunga e ese ei i uteia mainu ese. Awa mai la apostolo Paulo. O sa pe iwa mea ngai kou kisiri ai i mea tustusia. Ai le ai tutusa o mau kou mangu ese. Tasi ale mea e tau ami o tonu inai o tau. Na le ola whātuatua, ta lia Yesu. Whātuatua ia Yesu. Ele sao le ola wha, ele tele alu, ele glorify o e pe tau mamaluina o e. Isau lotu. Na o Yesu. E tau ami o tonu inai o e mai maua le ola e whāwau. Tala atu le tātou leina. Tolu fitu, tasi 5, iwa tolu. Ia masalo pe te amal vaso lea. Al vaso o tontua. Ia tarsia ia. Ngalo e kaika pe e voise aso malo lo la kamai. Asau. Ke vo kawa. Masalo te amal vaso lea vaso o tontua. Fetua ina ia tātou fisili. Se fulu fai status su e ngā. Watu a tātou fisili. Mo vole ona ia tātou fai longa. Mo sa se lauta la pe a te leo mesa o pe a sili. Ia masina tu lua e 5 sulta la. Fata wo isa u tona i ol na fu weekend pe leo sa uta to lau. Talo fa tu to lau mo mua. Talofa. Talofa le sunga poni. Tonina, ma lo lava e to tina. Malo fo soi fu, malo fa mala sita to por kalami. Selmana i ol fa mala la mai al por kalami. Ele si o le uta tau. Eu au eu le sa oficili o te oficili ai au le me le anga fa ta ye vele le fa tau eu no fa tali la e el tai la mala mai ele e fez fa te inga lei mo la fa longo me al fa tau al mata u le la o e no fa longo le fa mala mai na le o tau pu fa tai tele la mo nei so ani o lo mau ele vai aso ma le vai aso e di ia ile tua fa stai fo ele fa malo si mai ia ole bala wa tuna so ani atu tai te la me la ve malango fa stai fo mo la va no ia sau e manu ia la nga wenga nei po ni lo fa tai a tol tina antondina fa tai lango mai fo le tato po klami vai so uma fa manu ia tele le tua ia te oe
Ia, manuia lava le fiafi. Ia whaasoifua. Whaasefua Antonina. A talo fa lisi tatu walau, talo fa. Talo fa. Talo fa. Ia, talo fa, poni. Ia, oile sau noa? Ia, o sioso fa ia, ia kopo le, au so. Ia, talo fa ia kopo, sau noa mai. Ma whaasoa, o sunga fa whenga ina nyetia. O kolu newa ia soka ko whaasoa malu sunga i le. Le upide a Roma. Oka, iukau kia sa. Ni o loa rea kuoro i kongu. Oka, tau kia. Tēnā nā, ngai, taunga mai whafoa. I don't know what to say. Isu e kai au, ko i kumakau sangi isu e fau a ki o ngare ri iso. Tēnā ia le, lo pa asua re ngā mai angi. Mo le, oka, kele i o le kukupui. Tātou ese a. Kongu ese, kako vai foi kongu i loku fo ia kukupui winga whapea. E me kukupui ma kongu mako e kalesia, e me mongi aia re kawa. Dise kalesia adotoa a, e a whawhitauri, ia, sao lele. E mo. E o fose matu e kalesia, e foi whawhitauri, oka. O kama hoinga re, ia kulola o kumare. E ke o whapeo o kongo chat people. E kere fo e mako e kalesi. Kama hoinga ngale ba ngai se mea e se oa re. Angale o ma ue a. Ole mea mongi a se meru e se maura lo se mai e ia e kalia mare nganga maula pi hambo sevi pi hambo sevi Nice. ka ko kisi sai ale ku ulo ko ina ma ve o ma ka maula Kevin Panya no kulisi kuole. The other side of the channel, le kauke savadia. Amen. Malo check. Kele foi a au nga ma faila unga ora ko yo kupe yao. Pasa go kaliao ya la kole por folanga lu. Ai la kele o savavalie. Alo check. Ko wa kuile di. Ya, ai ia ka ko paso ngi. Tai la vai to. Fele te la ia check. Na lo ke i lo plemo staunaki. Okay, so ba mausole. Aka tai. Ya manuia mai na. Manguia. Okay. Sia sau ke vai mo isa. E mo isa ko ngi ya, mo isa piko. Ia. Mo isa le. Ia. A kolosia kula bo bilia. Avtai lava. Tai wala mai God bless family le tu e tu mala inga. Ia se fo. Se fo. Patalo for statu wala. Oi, ia. Tu e tão foi mai. Le mola no, le tatu minute iva. Ia wala mai pe fi wala mai, mai so finangalo, mai foi so swani, pe foi so sili. Ia fa penao na popol tato ta upu. Ia au kama ayanga ile selmana yole. Ale maule na ufa ya tuan le la ile Roma lima lon fa momu a. Fa mai awa ua tato le le ai male tua. Oka. Ia tango ala si ilunga wa ao ma failo koluse yo ao le atau si tato li I faolo Yesu na maliu lunga sa tau. Te lo le ya
Le apa to Yesu lona aonga vale mai oe. Piki mai oe le lo langi. Au mai lava oe. Tu watu loa oe lona au tamutau ilona tama. Fai lo le male ling oka. Hallelujah. Le leiro male tua fatalo fatu tatu lau. Talofa. Kalofa la sunga pon. Talofa oile sa no fa mon la. Makayasi. Tayasi, ya. Sa mo mai tayasi. Malo la por se fo. Oye, malo foi. Yo le ai falo longo kula mo foi por kala mela sunga. Ele. Ele point le mo mai ni lo por kala mi fa ni se ma ga ila ka falo longo. Ile vale o ka ku fa nga. Ya. Ma ga ila falo longo ila fa pula mai ngol ka. Ile pe po le meria ni le vale si ya ku ka ko vika ya. Ya. O ka yo ko lo wingo ye. Poi va foi la sunga. Yo me sa mo la sunga. No ku fa po ya ka wale ni mai. O me nga ke mga au wala wani ila fa hau ke ka wai alu ese wani ese me fa pe ari mai. Fai te foi mo telefongi am te ya si ni tamiti light. Ya mo ile ya. Kwa te kwa leanga. Le ya isi pito ai ba nga ya pa. Sa tamiti me le tamo ya. Le ya la sunga o me nga o la le po la kula kuri. A veces me quer poña la fa. Que ingo va foi la sunga o ku ma le afi. Ya. Ese de marca ngao se kula nga fa pero pe ku pula nga li ni. Okay. Mele ka ka se ka ka va ko ya la sunga ma. Pula tinga le ko ka ka. Pula se va la o le ko ka lo por la ka nga bo le alu ese mai wo mo bala ka nga yo ka wala wo mo por le. Yes. Ngalo le. Si dinga me si dinga nga ka wala ka pa va pe ka ru. Ngo po le la ka nga o le se me ko ma po se me fa pe. Ai pa pe ka kele la mo la pi mo la sunga ni ya por kalambe. Tai foi la long mai. Ponga pele ku le mau kele la sunga wa por ka ko por kalambe o le fa pe nga ya. Ya le le. Ka po la fo ya ku ya pu pele ko wala ka un bangel. Ilo ba ko fa kalme lo ko mal para. Tai mo fa ya. Alo fatum te yasi te fela vele ya so. Ya so foi ya. Talo fatu tatu la. O ia, te me ia tu tatu wala o lue nei te atu e tum foi mai, pa foi wa. Te le lo atu le leina le fiafi ia, la mo le no tolu fitu tasili mai tolu. Ya wala o mai so finangalo tatu ta upu le fiafi mzaro le. Le tono le vai so fo ia o le a te fai ina ia fa o matu le vaenga. Tatu pasi atu male mta tolu fatalo fa tatu wala le usau. Talo va. Yeah. O te whatalo whatfo e mara ua mara whalo alo I lau sunga po e te oele Big Brother. Whalo te kua. Funga? Oh. Oi, te o long time o di ele whakua au toi whalonga tulo si whonga mātango pie. Amai oi? Ja, pangu via la whakai au me siri po i long via ka ola vai de yes. po I e viso. Whalo a po le pionga po le sunga ia sau ngei po ia me sifo ila pukala me maka ngo fie ele sa upo popo peko esi ngal pau me la o fa popo o la o so angia ko I makau ma ngai e ko e kala ngai su ngai fa mai o se wa I ron me ka ngo fai te mele le e ka ngo fai ai e fai fa mai o la wang sala po ile ai na o makwa e ka wi le mar ka ko ngure nga mai po bo sa ka miro le fakar kalongo anga kuspaya ako ngwe kala mai fa fonga makadinga o kanga ka e longo ngopia ya ala le lak pa longo ala la ke o asori kula fongo mai o ile fa yo mele la ke pa ko e le ngalo ko ele kama mai mau kingo aka umala baka ko me nga mo miki ma me ya len se kala yesu o ya ki ka ko ka ke ma wala la fa sa mai ngai sia ngai ru ma ko ngai sia ngai la ka pa u ya mka ko wolo fa ola ka wolo fa ola ngai ka ngat ma kuya ngai po me si ya ke ko ma kuya ma ro ka vo pe la kala ngai ele ka mo dinga mer ma we eski wiso a mene ya ni po ya lo ke mo ele yo kama makua me fo to ngane ya sau ya kele te ola ipea aftai mo le finangaro le fia funga e manuia la le fia fi ai so fuia mo le tai ya fa se fo a se fo e mo tato no e fia wala mai tato por kame le fia fi tolu fitu ta selima I batolu ya ma te le fo le na tato mata mai e fa fita auli
o le vaenga lona lua, o le fufo, vaenga lona tolu, o le whaasa o le tonga, ma le wha muli o wha manuianga. Le lava la tatu tala noa i le whawhi tauli, e le uma le vaenga mua. Ia o le vaenga mua, o le vaenga mua, o le tino, wa e lua vaenga ia vai, e le tatu tino. A le la tatu tala noa i le vai ina i meni ni i e wha o le vaenga mua. Le lava la le tatu te tala noa, te tono le wha umani le il vaso le ale wha mua, ia po le whawhi tauli, ia po le problem o le lolangi sa iai a ele i whio mai i su i na uanga sala le tangata le ulua tangata hela ia tamu mewa. Ia nau o le whawhi tauli tele i lolangi ia mamafua ai ona o iai mo o mai le me tau o le condemnation po le tau salaina ia sauni i lava le tangata i alu e tutongi la nanga sala pe aoti i le oti la lea ai na te le e maua ina ke riso i lona soifua ia ai lea na manino lava au somtua whawhine le tau o tele o le tala le lei o le nefu vai temi ia o tele tala le lei ia ua whai a fo i eisi whaala apitoptonga ala tau lava tala le lei na whai ala tau tusi o mātu lea tusi whai lea tusi ai te loa tasi lava le tala le lei o le upua le tua o le tusi pa ia e tātou te teletonu mo tātou whātua tua iai usum tua whawhine pau lea o le tusi e ta ua o le tala le leia le tua. O le tusi pa ia. O le tusi pa ia o se tusi e pito sili, tusi le e pito sili o na whata wina i le lalolangi a toa nei lo se sila tusi. The most selling book that ever exists on earth is the Bible, the Word of God. So e lea i lava la sesi lava tala le lei e whaalua ina le tala le lei o le upua le atua mai le kenesi e o tu lava i le tusi e whaalinga o inahe te tau nei whaitauina whaitau meditate so e sue ia ma silisili lau whaifiau whamalama atu ni mea mai le upu le fionga pa ia le tua e te le mālam e se ai tāua le mālam me whangai tāua e whai isau mea lofa whai a onga o lau wha malosi a tu e le usopol tua whine mana o mia e le lololangi le teimile nei le whai a onga ino le upu a o e ko ke le whai launga te le whai launga ai mana o mia ni whai a onga ia e au ina le upu le tua me tau lava ia ole inline bole sanga tonu le lei ma le upo le tua ma le meo lo feta lai mai ai le tua ala ila na upu ia e langa e na mia e na yo tatu tangata Samoa le a o wina o le fionga pa ia le tua ia te lo fo iwa fangata mai ai la fangata mai ai il tato ta upu nei fiafi el fa moe ia le tato to e tapa i fo i leva yaso ai le i fai atua le whaamanga o le tātou por klame. Te ope ise e kāresia ia po se vaenga se kulupu o lo tau sa ili se mea vi whai ei se la tau sauninga. Ia na wala aule o le telefoni lea o lua tasi, o lua lima valu tasi wha lima, o lua tasi, o lua lima valu tasi wha lima. O mangele e iai le whale lotu, whaina whao ngā, ia mai le uli le teimi po le tasi po le afo le tasi ia nga e le tolu ia po le afo fo le tolu i le fiafi wala au telefoni na wala au telefoni na olu tasi olu lima valu tasi fa lima ia na maua leo nisi fa matalanga fa teile tua ia vi ia la valu swafa ma to fa te yatu ono la upu au ina le po ma tu falongo iai tāua o lau whao le tanga, tāua o lau tala le lei, tāua o le whātuatua, tāua o le tau ami o tunuina, tāua o le tau paiaina, tāua o le tau mamaluina, vi ia o e le tua. O e saunia, le nei ala e tau atua ili tangata ia te oe,
E le mea te fina ngalo e mafuta, ma to e mafuta ai o e mo le tangata na pa u ona o le angasala. Whaafitai ona o le whaaletanga. Whaafitai ona o le sa tauro Yesu. O mwhai ona mawale le leinga o le tangata na pa u e to e au mai ai ima to e tu ina atu lava e le a ao Yesu i a te oe le tangata i na ua tau nuu malmanuia la na savalinga i a te oe na amata mai i lona wha tuatua i a Yesu. Vi ia oe le nei po, whamanuia iau tangata sa moa, mai se lava i la tō mātou talanoa ma mafuta i le nei e fiafi. Talo le tua, ia, te atu la mātou ola, mai se lau whainga luenga, ia la tu ainga mo mātou ainga le nei po, maua fōi se mālo longa le lei au tangata, ala whaitai au le manuia, ia aivi, ia pēa la ua fio, whamanuia iau tangata, malava, ala ila upul ne fiafi. Fa mangalo so mātou se ai atu inatu levi inga, o le whamanu o le whane tanga, i atu o le tu o le tamale alo malenganga pa ia nei osa umai o le whavavau ono Yesu. Amen. Tātou por krame fo nātu tu o le upenga i le loto le nei vai aso e le whamamoa la tātou to e whai lai fo i le vai aso fo le teimi masani o la au to au na lei poni fonuti, whaso i fuia mo le nei teimi. God bless you all.